many young child when Kauno can speak to our will. Kauno can speak through our will. Dayo will. Insene the dahme konta. Okay? Insene the I believe the dahme konta. Mia armas jojo ganinda. Mego chi windangio. Okay? The imokit kita. So imo makes ko sayang. God speak to us in our will. Nan insene child kan God kan masan. So ibang scripture. Pilibay riyaw isaksilu. Pilibay riyaw isaksilu. Mahseniong kitail. Po God kungatin mweidada lalamail. And so koros. Kumailen matarak. O kakapayata kupura. Okay, imakarata ka sampal ki kamyo ng chan lukelong Jesus na nachamor. Niya sa metcha lukelong Jesus na nachamor ay kot kaker masan gitari matarakan wrong. And so ma jaso jo lukelong Jesus na nachamor akin masan jaso kak wrong. Pwegi mas lale tuwe ja erititi sang kot. Kitawiye mamor ng kalanganin kot. Apagachan wrong, okay? Chabilban water puksaraw chastavan weki God ngen. Asa magchalugelon Jesus na nachamor ngen sarawi yeyingen Jesus kachlong lalecha. Karda ikarapaw machapan weki ta. Te ikarapaw machapan mutarang kita. Okay? God speak to us through our will. Kauno Kosaidong kitail ni a child can instant kita. So ma instant na yung ay account. Instant kita ta market kita Miko sa yayarang kapan. Okay, aramas kan testimony. Kukulao. Mego chon dayang niya. Okay? Kukasayo mego chon dayang niya. Magchaba na solan me kot mo. Chasulaban ta mego chon. Chabandang en sarawi te kauno mahseniong niya. Okay? Abil ko sampal po. Okay, aramas sotra teganinda. Aktikutugong kauno abgichay kaktatong gumaliel. Taylor ganindindama kauno mahseni. Kauno pan masan kosayka kung kosanang puksarawi. Kauno pan masan kamarainin God. Okay? Apan sa kauno mahsana Mogito changa chang likin puksarawi de kamaraino changa chang likin avan changa chang liki. Karimi ko sampal ki chang mweidada Jesus a chang naur pokchan ronga sangi ran koros pokchan kak yang God o kauno mahseni pachais chumen chelen lama me kauno usongan ngen choro. Porque Satan bilkin yang was kosa isili Satan kin yang kosa idonga chay maliel kan arme ko chiyo me sotra Kota sana mahseniong God. Mego tiyo misotra in line kawiten ngayon sarawi. Kaya de kauno mahseni. Okay? Mokit kita pon kaya de kusan rin ngayon sarawi. Mokit kita me kusan rin ngayon sarawi kachapan nasa po kachak chikichiklaro kupurang gocho me mokit ime chapan nasa okay. Mokit ngayon sarawi. Karasa ba? May panaluwi klan lapen uya bakbak ngaya lusipala sa malar men daki akaw ay ban awesome ni chakak pikasal ki Kauno mahseni porala ko kiyang na chala limao te panda ko na mongo kukulaki yang okay songko may banda mego chun ta donya yan siananen da mego cho automatic yes amangen sa raw mo bagita ngayon sa rawan, and so koros back up mahseniong God. So tama mahseniong God ko sa yame bit situation. Bakong neighbors. Okay? Bakong God. Bakong menimpam kan. So menimpay is chilibil. Maya sa isa isimo menimpay. Okay? Aramas may kilang. Aris chupan na kachapan. Yente kachapan ki. Yanana walangoy sa wasa. So imi chaban sa chamadawa ko ma. So sama Kauno mote
Ikarabanay wata mapuiki testimony sa ulangga isa sa makauno mote usongan ngen so main esan salamao me koros me kupuran kot me koros me kusang nan masa ng kot kauno mo okay so cheban ko saya kauno mo ama me ko tronda ke selang po den po kaban po itan na morin solang solang bang katropayuk ke banasa mengen sao chomo okay ngen sao chon da dongya yen ke selai po to pokita kauno su chuka ku wong sapul mamasan kauno su chuka ku wong dahme ku pro okay mak chai solong la chai banasa me sangan mokitin ngen bang paki kitail pue kang katar kitail la imek chai bang kanaki mak chai mi minan masan ng god ikalap kop kop riyang masan ng god imakachlas okay kai tek ai wata-wato ngay saudro masak. Ai wata-wato ngay kamelele ngay muitong masa na mapang rulo ime masak. Okay, pwede iyo satar, may sulapan ko to pichiya, ay tinta na kauno mo. May ban kahatan ki kauno mo, may ako ngay saudro wato, iban nasa po iban pin. Uwang at ako porong god, iban backslide, iban more waray. So ikakilagay chailen, punasan ng sarawi, chailen nan masa ng god, panso koros chay bangin claim me kauno mo, en kauno mo. Okay, if you're in that, me a gocho. Ang ya ikan rosan testimony ko, ikan pakpakay kita ng sarawi. Okay, pues, amen kichailen asay. Amen chailen asay, so, ngayon sarawi yan sa machailip sapal, ngayon sarawi kachkachma. Okay, ngayon sarawi kachkachma, aman bilpanin dawi. Katir patak. Are kerong konda. Makerong. Ake kamielele me kauno ndawi kichay koros pan patak. Ake kepenin dayamuk. Well, ngayon saudro ndayan de patak. Kaya chanan ndalang ramas ko ngayon saudro. Isme initiate, isme uyalo kayaw ngayon saudro. Kader patak. Hindi so kabana saudro. Oh, ngayon sa otro ndayan der patak. Kasi ko lang kaya ramasa ngayon sa South. Chamanda pitra. Asa me Jesus mahseniong Israel. Isme aramasinda nay na ramas. Aranda Elisha. De aman sa uko ko. Okay? Ako saya ako mail. Gaya ako saya ako mail. Isme mailinda kanya. Pitra ni kawitin ngayon sa rawi. Kamu masayaw. Okay, sapol mang ochieras. Jesus, kaya lady. Pwede kaya malady ko dialwa. Ika care, wiyata ay church poem. Okay, yan Jesus church yan. May kaibuyeti. Kaidek maramas wiyata. Okay, may kaibuyeti tuwa siya. Kaibuyeti mo ka prem o rey. Kachako na fellowship. Kachari momotso. Chako na fellowship. Kauno kaibuyeti more cup. Wingo treta. Chako na fellowship. Okay? Amaramas wiyata. Chay ko winin sarawi. So cha may manip sapal. Okay? Ragalakale. Rapin pasurata. Aray matamatawakan. Uya pa na schedule. Porang kautak. Kauno rapapaka kautak ngayon. Okay? So imimen. Intayang kitail me. So cha likin. Magchayban lukilong Christ na child more. Kauno me. Eban speak through our will. Instead child kan kakir yang kosoilale. Instead child kan. Nia child kan mokit kita. Child kan asa ma kauno mo. Child mokit kita. Mokit koros ma mau. Mokit koros ma child asa ma kuprong god. Mokit koros ma child asa ma ein lainong masa ng god. Child kan asa mo. Kauno speak through our will. Pag child an pomata. Konta. Omen wuya tayo mo. Child ang katan ki. Kauno kosaito, kauno masanto. Okay, chibanda, meko chonda, meko choto ni yape. Okay, so kapreya pilipay riyaw isaksilu. Pokot kung kachin buyeta tok lala mail. Anso koros pokumailen matarakan kapayata kupura. Okay, kot kung buyeta tok lala tail anso koros. Masaniyar anso koros. Apne melelo anso koros magchapan submit. Okay? Submit what ki solaray.
Ime Jesus masaniki. Meman memenita wen yodo en pulikidi. Okay, en pulikidi nan matu isa konro isa payo. En pulikidi en kasorela penin sene kan. Puekita koten kak mamasan anso koros. Kot men mamasan nanin sene child kan anso koros. Aka child problem in child and wrong. Kapiti yang kot especially ka child kami sapal. Child luke long cheese si kousan. Aka child up chang seli mowa uya selin sene child. Okay, amak jebam parokila nituan morin so lang man me solara child pung child that healed it would healed it which a pull a child more na le mango chien alai more to donki kom ma bien we mai bauya kom so jo por bien we mai chapania okay isangan mora me kauno no mai to donki kai tak more chorus pugita emasani got me kan gotten we the dog lale child so ma in seniki email me the dog I ban solar ngoi and so chorus me pilipil te matamatao te kosan di bangin lel kitel idokre sangren gotma kubrang gotma ime mamasan insenema okay sapol mo kasantema sapol mo kawetma inang pang kauno ma te ben ngoi okay so kosampal chailan communion chailan gungos ko sayang nen sarau pechai sala kelkelep masa chai kelkelep chai sira sapopo ge chai we chai kin lelong ka wala chai war language lelong ka wala chai war language and so what chai mir nan relationship agai pom nan testimony kan inda chai de we ak go to waran wini I spring up William ki di kauno I spring up okay me do it and so me yana nai chongo and so me suchana nai pun sawo magchana na code so chana na code chami minan relationship so chapona so ka me waras poeki en ka we ya kuprore chaile kaproyam pamble wata pokot kungatin we the dog lale child and so chorus only on his side and then the dog lale child and so chorus but are we willing to let him to work in us every time and all time Agachin masani boko mailen kak matarok o kapayata kupura. Matarok o kapayata kupura. I memen uyeta tongren saulang man me. Mangai. Okay? Mangai duecha. As sojai pum. Sojai ko santi. Amakupurangote yang panbia. Ngi makupurangote pangola. Makupurangote panyang. Duecha bona saselu kupurangote. God peran kisangan saulango. Pue ku prosa pan papan pan we marmarara koi kot pan ya ken rong armaskan me solar rail ri kalaudela rail anointing kalaudela rail kedi pue ki yamuna pan me kedi okay ya kalus kedi anointing ke kalaudela kedi pon solang makatiwo okay desalang upon de kokal walk Amen. So Roman waluano tami yo yung child one Kauno can the dog nan in a child at the dog nan in a child at the child anane and so trains in a child po Kauno and kak the dog kupura red child game up and so trains in a child kichilari can mock it ki dame got child anasa Kauno mo okay Kauno mo Len moni ape che so c'è metawo talato a pueki come yaramas macha rock and ron ko parangot mokit kita o yanana ki yana lava chalali maisak okay kauno kan masana na child will nani sana child kan eso c'è minan malia linda o ben sarora sarawai kilai mai rongo a pueki a child connectong nen sarawi Jalara kumia kapakap seli pepona sang en sarawi so jen seneran wot kuprong en sarawi poitare kapabel mocket kita oh and then kilan en laba chalali maisak okay taiban be donkey kauno wot ngen sabung mo so chapake ngen sabung pan ndayang kechan buya megot me masanang got masani jailen katak okay then south panan so chorus belly and dama ko prangkot so chapana sawyer
you can mui karapanay ko sa ipueki mele turin sa ulang ganinda ragin kolya ala kawid kauno mo tengen usangan ngen mo kauno mo de usangan ngen mo let the difference of the manifestation. Okay, manifest as a mga sarochi at a to mo yan palwaraman kak poputi pueki so te palwara jay ke lang presence of God wanakan powerful the palwaraman by afraid po anane salatakla. Okay, and so Tyson ngayon sa raw yung wato karakaran ko trem wato amoy may kemela amoy nang lutuk kita pan wewe kita ngayon sa raw o tamang nganan chapel nganan chapel wato lang mo wato lungar wato to sangkot. Okay, kala wow to wow ke asayer menya koto menya ngayon sa raw. Okay, Roman 8 when no wakatin masani arimulan arail insono ke kapayata ana pan aramas ye mela. Okay, ana pa kaita kanana ana pan aramas ye mela apumulan insono ke kapayata kuprong god dengeno ye moren pepol. Okay, puegi acha ipsapaler kosko yung kachal machal ipsapal magchal wiya kapayata inong nutuk ana panarmas chay ban mela imapuksaraw ko sa iya san salamao wana san salamao kajayla kan magkampapansa sa court kajayla po yung memor na chay linangunutuk chay ban mela imapuksaraw masani. Okay, makamkan rong ay kimbatan ki kamayari wiya lingar comes to we ki eminang puksaraw. Okay, bambili ko sa iya Roman 8 weno ari imulan arailin sonoki kapayata ana panaramas ye mela. Isme pankin sonoki kapayata ana panaramas. Aramas koros mawi memor kicha aramas. Merasay kian lukelong Christ na narail maur. Rail kele. Okay, so wotronganen kot wasaw karata ana panaramas kendo naramas may business o monitor matawa. Okay, may men inanganutuk aramasakan ko aros may kikilang pompo kinanay mel inanganutuk ke lail kakaon. Okay, men perprap mengkam-kamal mengkas-kasailikam mugachay ko aros iputi ko ertanan sa man mel ways chana na kawewe iyana panaramasan mo kachay ko aros tipan o choror sanggod an so machay pa muitong Jesus atay naur agachay lanane kachay men insonoki kapayata kupuran ngeno ye ngin saraw katlong le child or ye work through our will makchapan so law yun tong yana panaramas angin saraw mo yun tok ana panaramas tin senataka pambilkin loy ne ko porang ngin saraw yan sa koros loy to which is sumango to life men mamero pon sa pusa masa ng god ngin saraw masa ni ko la life kauno masa ni kanusa masa ng god yaki ko beluda to ko la life pokita nanin sinaman ngayon sa raw yang ekosoy. Okay, nanin sinaman ngayon sa raw yang ekosoy kuda cha suy katin sinam na pangan no men so cha sansal kemasa ng kotan uda cha ko wi life pokita miya man pan rong puegi yung baik aban miya wan to dog. Okay, puegi ata motive pung just to men sansal kites waigi may ban men sansal kites waigi ngayon to uya pada kwasa ito kak piti kot apan so jawa amay ban ngong boy baka kauno baka ramasakan miso rong masa ng god te so kan rong magchela na ko lula uli yakap kauno ban rong ay mong yung yer kapayata sa pul matotok may wiya imo mo yakan mo. Okay, kaya todok koros kauno kung kapayata atay motive atay takot motive yairan na ng mong yung maloya ng wiya tama ko wiya. Okay, may membon masa tayo men sansal they men popular, okay? They men siyay. Ayab ko doon yung pata-pata. Sa dokong god may chukak pichi god. Aban irong mas lalapon o aban mal. Okay? Sounds. Malikaka. Ipugriye sa kisu. Irachigachigeo. Ako sa yama song kawi mo. May wiya kawi mo into echa. Kawata poson re naramas kawi mo yuma. Pagchay lang ko lang lang, absurdo kot mi misili lale, totoo ko mal. Okay? So ang ko wi makak mini panay yo, uya popod, uya papayan sampa,
risa paral meur pepunsa sa kotralale panay yomal tamen da kumal ebanum sa klacha pan sampawat kapan so cho wa kauno wiyo papang me kan me pan kan katoge ki chalanan lang. Okay, so achai motive ko yu ko sampal ki child makenusa masanen god kai tek chai patapatak pwe ke moni kai tek chai patapatak pwe ke popular te pwe ki siai te pwe ki men sansal pwe ki yaki ogot me ata pwe ki yaki. Okay, ap kai tek limbagan god ma la yang achai wiya kai tek pwe ki yang god ma la yang achai wiya ariaban mal abang kawela cha rong kan pa ban so kai buidi aban ngiling la mau po mo in lecture school ki te chel rong aramas patangi the fruit. Okay, chachukak piching en sarawi ban kapayata cha me got me perenki pwe melel sangren sombatago. Okay, mangen saraw kak irong achai more in secret emasanir niya checking kapaka projeti. Okay, tamago wiya nan secret kauno ban misa nan public. Apan miya wa aramas pan man rong aramas pan wugla aramas pan kodoren kot apan miya wa. Okay, so prodong scriptura masani ari imulan arailin sonoki kapayata ana panaramas ye mela. Imulan arailin sonoki kapayata kupuran ngeno ye mauren pepol. Okay, kay di sanga masani ari aramasakan mekenin sonoki kapayata ana panaramas regen wiyalay muntitin kot. Por eso ken kapayata kosoneten kot o ni melel resocha kak. Okay, masani aramas mekin socha kapayata Deuteramen kapayata in general memornanti regen wiyalay muntitin kot. Resocha ken kapayata kosoneten kauno pogita masani ni melel resocha kak. Tama resocha kanki akamuyongoi kak. Working in Sarau. Okay, working in Sarau, kay te working chest special. Kay te working got parenting kitaila, Israel so. Aramasaman so long Jesus na namor, eso chokak. Insene na parenin sampa ma pan wiye, kotokotoke, o che watakatar ma pan mela. Aban mela sotruk. Aban mela turor sang magapgatao. Es chupang puralare. Ako di sanga kasi yame aramasaman minsan kita wiya kapayata ana panaramas te inang naramas. Okay, memorenti pepun sa kot wiya lar munchitin kot. Cheka klan terena munchitin kot. Terena munchitin kot pa kampakapang kauno cha irailakan me sap medang. Kampakapang kauno cha teserian kot irailakan me lugaylong Jesus na naral meur Jesus and de tawile telet ni wani mun mong yong kan ap kasamo ang gotlong kay den chang gotlong I momot ako mo yung ay wiya ka council mo wa gotlong I kaunda nge araban solar ana pa child mo yuto a child will a child pungen pilatao kauno kaker yang speak to us through that kauno kaker masantong komyongoy sang ni insen atrakan. Insen me ban submit to on God me ban puligidi me God kakta tongi. Okay? So, kayong current riyaw isak silulele isak wano akachin masani arini atkin kawewe ta mekan me melel ni palingen. Okay, Paul mo kasay Paul menchingiyata Paul jesucriyan konote mo in Jesus apoy asola Jesus aniya baptizen ngen sarawi ari itibak poeki kommadigi tane sapo anso me Jesus warongi asaleyang ime kot me sasa oye papa apoy sasa me imo ngen sarawi chieta pewe kommadigi out goto ni palia. Okay, kommat nan peliang kosun neto porsak. Icha karakter o icha song styling kommat kela el pelia pot. Tamin dati kommat
Koseli wana ngong ki koseli kama sa ulangan laktak lo nan tail. Ap Kauno intervene, Kauno saira mo. Okay, child mangi story ach bangolalale. Ap niya koto pali atu echa sa ulang la. Putetra. Okay, meki la posan. So echa mweidada palwaro and lokolok. Mweidada palwaro and sansaliki. And waironki way and wukita. Tame mele loko prangkot. Kayong korentro yaw isaksilua. Arinia rail kin kaweweta. Me kan me mele ni palingen. Ong rail kan me anikingen sarawi. Se sojo kin dodongi labin lokaya. Me pulisang lalakongan aramas. Gaya was kosaya. Ni rail kin koseli. Kosaya aramasakan me sa court. Resojo kin lokaya na aramas. Okay? Pues la masan me pulisang rengeno apro kin kosaiki tamangen sarawi kin kosaiki Paul kairtanan momotso estadiki kosonat kan mai soja ngen sarawlale esai warwarian Jesus o kalula pon Damascus and some ya later struck him down. For example, na also a wrong kapitian Jesus, a masani Saul, and so we Saul, dahme we are young ya. He's coming, Lord. Okay, I say he's come. Some quarter man mapweki, marine me gosan lang, manaman and power and court malayang, poputi masculla. So some mia quarter man parang was also easy. Okay. Me tukitala leo, imela malama, I experience what? Otena kon. Ang nilo pela, tama kawiya yang rail, kawiya yang ya. That's a great lesson on the child. Nia taken wrong masan and God, some chay wiya yang aramas koros chay wiya yang yi. Ma aramasan omleste aramasan nammarki. Ma aramasan soa paide aramasan kopopo. Ma aramasan lolokong de aramasan ninun rocho yak. Irasonga choyo. Okay? Iraka pagapagin court. Court bagong rasonga choyo. So irakosang ren court. So kamo yung ngoy muna chabang kilang aramas. Chay kilang court. Okay? Chay kilang go, chay de kilang lap me minanti ben chay kailok pwe minanti. Kailok ko kaiten god. Kailok ko kaiten god. Okay? Chay kilang lap chay kilang diyang pwe. Iyo palian lamalam ngo iyo. Okay? Moro kaiten morin Jesus. Morin Jesus ebagong Russia. Ebagong Russia. Okay, so masani bambrong atap. Niat kin ka wewe ta me kan me mele ni pali nge nong raila kan me anaki nge sarawi se so jogen ta tong la bin lokaya me pulisang lokaya na ramas pulla bin masan me kan pulisang ren nge no. Okay? Ma karasapa akos yang ramasakan me reanki nge sarawi. Okay? Aramas irailakan me anaki nge sarawi. Yamu mana chan ki nge sarawi. Chaka lula. Kalugila tiba chakan chalugilon Jesus na chay maur. So, maka nge sarawi. Kichar kapakap. Sandara boroko siyala borokonde. Just speaking in tongues. Okay? May bang kasayang laba. So, chong nge sarawre. Iban wiye. Kawkaway dong one mea banasa. La walk it same in the spirit. Asambangak song kabakak choyo. Sambangak song on we choyo. Ori karapawa me Jesus we low ki makambang nan. So ne sakisu. Jesus we low ku kichay so longa. Kichay in unity of the spirit. Okay, ngen sarawi men chang kung kosoiki. Pwe ekoton so sa kichay so longa yang kapakat yang kamarain. Okay? Masani laban masan magang pulisang ren ngayon sarawi. Ragan lo kaya turor o ragan ko sa igipana kawait dan ngayon saraw kaya matamatawang naramas. Jamanta ranjiyam niya makolya. Chaki, yawewen ma kawas ko sa yaw.
Kaya mandado tama buksaro masani. Intado jo tama ka matawa. Okay? Well, ang niya is chumang ko siya tami bil matawa ape. Why matawa sa koros pampok. Okay, matawa naramas. Imang ko siya tama melel. Luego san rencor. Cosa così. Che ti manda donya buksaro, ya sama ka anta donya buksaro. Che ti anta donya buksaro, anta do cha mata tama ko matawa yang. Well, ni ansa magja saulang. Just to be bang cosa pills. So just the one acha cosa ya cha mata. Acha mata koros puak. Acha mata koros ka prokla. Broksang tanano ko soya. Tama ko san rencor. Okay? Amazani. Bue meman mesojokin anekingen sarawi. Esojoka kala kisakis kan. Megumpulisang rengeno. Yakisakis kan. Speaking in tongues. Healing. Okay? Prophecy. Sorry. Paano ba yan? Ako saya. Bue, ira chigisa kayo. Bue meman mesojokin anekingen sarawi. Ge meman mesojokan ke ngen sarawi esojokala kisakis kan magampulsang ren ngeno ge ya wan ngeno nangalisele mauriye sakriyaw limbak bebol so meman sojip sabal sojore sanga limbak bebol kanangama akchugchug ge love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay? So, wan ngen ka puegi chay socho an ngen sarawi socho kak sansal re child. Okay, socho lebil chay kak chunta dokan momot so chay socho an ngen sarawi chay strip sapal chay bang kilang chunta dok mana me wan ngenen aramas mo ye sansal kay tek wan ngenen court. Okay? Episodio ka wewe ki song pukat. Pueki ya ke me ko tuman. Ki child do cha pukala chai puko mo na child. Child wali child to kan liki ime chai yo wa sang to. Awen wan ngen sarawi pa ni putir la le child. Ako saya kisakisin ngen sarawi tuecha kisakisin koko kisakis kayo mo. Chai ka koko puwi tama kauno masani. Ko sa yawi ng puksarawi, chega ko sa yawi sani ko diya. Okay, rema o logos. Logos tuwecha inting din masano. A rema tuwecha ko diyal ban masano. So ngayon sarawi kichela chay buko watak masano. Ngayon sarawi ala masan me chay watak ko ikapachayang ko diyal. Takot ko diyal kawewe ba. Kawewe ba, yaw ba, maur ba. Okay, pagchande wadak masano ni street de masan medwedge o kukchikan so masan ng got mamor o ngen. Okay, so masani episodio ka wewe ki song bugat puekin wiya ka me got mal ngen sarawita me aramas ka kasawiye ki me got ni palingen. Okay, puekin ngen sarawiya ka retai chay ka ke rasa tama mau tama swed. Chay ka ke rasa tama go dito sang nanlang tama nganan god o tama kay den. Okay? Isak lamawa masani. Arya ramasaman mga sarawagan mire kakasawi me koros. Apsoja meman makakasawi ramaso. Tamen daki soja meman. Aramasin liki Mesaik muitan Jesus arail maur, rapang koson tama rewasa tama ramatawa. Apuak mimi jawasa. Aramas ngen saraw kachlong lale, abang kilang ko porang kot o abang kilang mo kadin jepel. Abang kakuyata pilipil, abang kakuyata insene, nantamia kilang sangnik ngen saraw ya abang kawid. Okay? Nintuang puk saraw ya masani, rachikachikay sa uno. Isme asa tuwang kupuran Kauno. Isme ka tanawi. Kay di sa nga apkid se audawd ki kupuran Christ. Okay? And isme ka wewe ki tuwang kupuran. Isme asa tuwang kupuran Kauno.
Oisme kak panawi. Apkid se audod ki kupuran Christ. Iko sampalen kamuyongoy chan watak Mado Mark Luke Son. Pwede mo ka no kaso ya Jesus. Niya watak Jesus. Chabana siya sola kupuran Christ. Okay? Chabana sa ngayon saraw po ngayon saraw yi ngayon God. Re child. Chakan po na sa ki anggat ki ang child kawid. Okay? A child emotion, a child nang ubabame anane in line with the scriptures. A child will insin a child kan anane in line with the scripture. Imo mong Kauno kan masans through insin a child. Ya insin yan atama Kauno masani imi ban wiya. Okay? Atama Kauno masani imi ban wiya. Archagana sa sanya atama Kauno masani sani ata wewe kapuk saraw sang kawe mga saraw kung kosaito. Ng saraw kung kosaito. Gayaraman ko sa iya. May ko chon tangya yan. Uda inda ngayon sarawi. Makeosa metakawiya wa parakyang kuprangkot inda ngayon sarawi. Iramin da may ko chon. Okay? Pweki. Kaya sa ngayon rayaw kasay yung ngayon Satan yung ngayon sarawi. Ngayon sarawi ma salarin sa na child pukuprangkot makamiyot to chay ban mangayon inda. Ngayon sarawi masana yang yama. Okay? Mia armas may pilikis-kisanda. Asonan. Mau yaramen. Anda, melawale. Pongin sarawamenda. Okay? So, chukan pilinda. Melawale pongin yapatroan. So, melawale pongin sarawenda. Ori, asa magkicaba mengkapagay tapo peronggot. Utaja wiya. Ngayon sarawamasani. Okay? Har kasampal chalender use ngayon saraw magchay sutra wewe ki kaitek wewe chay sutra utan sure mang ngayon saraw mamamasan te pen ngoy ako iko siya pen kitraw imichaga na sa ngayon saraw mo te pen ngoy chanan chiya ngayon so kachaylan sa lama or pen kachay chanan chiya ngayon saraw men kupurari and so koros me chay mokit kita te misen kita mekot apa inline ang masa ng kot chay le nasa meko san ren nganen kot masa ni isme sa tuwang kuporang Kauno isme kak panawi apkit all mo kasoy se out ki kuporang Christ okay kuporang Christ masanda kuporang Christ aputanan nilo kayang wayo tame men kosaya mind of Christ Malian Jesus mimi re rail ren solanga kosanya rasa Malian Jesus puwede ragan watak puk sarawi puwede ngayon sarawi mamasan so rean ki mind of Christ tsaka kay rasa Malian na ramasma Malian Christ ma okay mata-mataw na ramasma Malian Christ ma ako saya pita ko isme kak asa kuporang God. Okay? Esolarer Kauno sa jo karkarri kuporao. Aban rirong aramas na so jaib sapal. Ong komiyong ngoy esolarer jaib sapal. Kajaan ki mind of Christ. Christ got to introduce somehow pansambawat. Traban so jo wewe kuporang God lau ka jaib sapal. Okay, mag jaib sapal. Anane solar in senator. Anane solar chay maliel makinwiye kaukawit kichail. Anane mind of Christ. Chabana sa sanya mind of Christ. What a scripture. What a book sarawi. O may daw ngayon sarawi. And kinmasan. Okay? Magchayban so chaw dia kang kichail masan ng God. Ngayon sarawi panopolan masan. Okay, ganunda. Ischiban study ban gola choa men saraban kamaray niya. Okay, komunda ni sabong. Okay, komunda ni sabong. Pupukuan ngayon sarawi pan kamaray ni king kichal dame chal puler wasa. Kami ban bubon sa sanay buk sarawi yan. Ayak ko wan batak bang ko sa iya. Pungin sarawi bang ko sa isa okay, puiban na sa sanya mind of Christ.
Iban connecting the scripture. Masuja masan urea yapan. Aichab ng saraban masan dyan sa amaw ng saraban masan. Iban im sakla. Usahon ngayon. Puma ng saraban kan masan. Abang kan kacaman kan kitail. Dahme chay study gear. Dahme chay water care. Ng sarawan sa chakak operate. Likin book sarawan sa chakak. Amen. So, niya chay wata book sarawi. Niya chay wata patakin Christ, patakin Jesus, chay lan mind of Christ, niya chay ban submit. Okay? Chay ban solar to tong kaya malir. Jesus ko sa yamen. Iko poran Jesus men. Okay? Tami uyak, ako sa rengot. Tami matmatawa, tami bilbilane, momona tree daramas, coach ma. Okay? So, walk pasang, kachan mweidada Jesus and inhabits to it goes on la yi kasaleta yi. The work sang ayayi Jesus ayap song song and papa. Okay, as chocolate about you fail silly on the way. Fail silly. Ima connecten solar come young oi, choda chomuidon, solar billings in a jabe, solar build the dong yatamatamabe, choda chomuidon. Mind of Christ, Maria learn Jesus, imachan matawa. Armachela chayko sandigan, proxanan kiave itak. The chabi sama proxanan kiave chayman buya, is an chaylisan kumo. Itak, Jesus ma the moi. Okay? Such a will men magon laben, Jesus ma the moi. He will more in surrender. I surrender what ki. Salara chapung. Chamen. Maria and Christ. So ko saya isma panawi court. Raila kan me out kupuran Christ. Raila kan me out kupuran Christ raga panawi court. Takot panawi lo kaya pembayan panawi. Lo kaya wayo ko saya negotiate. Negotiate do it and so Moses woman Israel kan bedo isang nanichi. On the way, we are got triwo, Rakatiwo, Kauno, mall barrel. Okay, Kauno plan and that gave me rella. Me was some Moses Cosia main. Aramasakapan wrong. Omukapitiraila, why you are Railton and Sapchon or Pink me Raila? To which Moses Kaidega Gapungo chap. One song Aramasaka, the song Cosaika, Casale and Comiro, I may rain and Karani court. Are Jesus way child to abu de koran sang Israel. Purakingola we bonana pe. Okay, we at 10 daba Purakingola presence of God bango demo. Jesus up water atrakodra in and koran. The kapa the long red child. Just Joanna Ransarawi can chamachaban presence of God. Nan the moment ram chorus makip sapal go was a limb matron Kauno. Eden geshwak dear nan samba. Was I mean Eden we work the presence of God. Eden mila remi makamup sapat. Gay karata kete lang tiyang ok makosin so chokis ngenen court mi rem makip sapat. Pukata puk sarawayan watawat o kisang insenam kan kusaya yang ngen sarawi insenom men poitare puegi kak masan. Apan masan yaraman ko saya me kocho ako saya ngayon sarawi ndang yama ngayon sarawi ndang yamo. Amen. Moment irai warang ko murin Jesus akachkachla. Matthew, Mark, Luke, son wiya. Okay, ime komo yo ngoy pang tosan ki I posan ne child puk sarawiyan ma wiya. Akasali yung gitailer mokitin railakan makamel Christ. Tarakan wiya. Okay? So you was ama check on purala one more sangya. Pagtanen pick up more in so long o papayin ni tuwang ko pro. Yamu manaral mamor rapona sa ngayon sarawi. Rastukan mokit without ngayon sarawi. Wanaral pona sa ngayon sarawi. Rakas kasalita patak. Ayma. Rakas kasalita kilel. Mokit. Pagkita Jesus masani. Sign pampahirail. Amen.
So kung yung nga sa chana na ito, buya wata-watak, buya kilikilang, chana na yung maurki, buya maurin saulangan mo. I saulang ma Christ pa do di, mga sarawi, kaitek religion. Okay, mga sarawi, medwe chay kilang, nan buya, in sarawi tiya tape o rail, wakit rail la, kiyang rail ay ma, gowi, megila rail poson. Amen. Hallelujah. Jesus, we bless you. Thank you for your word. Thank you that we have your mind. Pweging en saraw lalet, puk saraw red, se angier, malielen Christ, seka kwewe ke kuprang God, seka ka asa tama kauno kupurki, maso error, se miminan tip turur sang komi. Being komi sapul momo kalangan, kom kasali yang kiter, eso jopo itigituk. Require omogatin mola metokla ola mela manamanan gotrocha kaya sata como samne mela ija manamano meberuye memor lalet miye yingen sarawi sean ki kapeng kasapa kalangan on como ran koros and so koros ni maran kaun Jesus kung gatong kupuro kapeta koros yakan miye yanyan time what mebel ban rong video what more aral moran kak encourage na naray poson woko dong kami ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sang kamor kukulata. Amen.